Postavljanje nosiljke u kolicima. Postavite nosiljku korisniku iza leđa. Zamolite korisnika da se nagne na suprotnu stranu, kako biste dobili malo prostora za postavljanje nosiljke. Smotajte plahtu za transfer u 2 sloja i postavite ispod kukova. Raditi pravilno ergonomski u ovoj situaciji je teško. Radite s uspravnim leđima i savijenim koljenima. Postavite remenje ispod koljena. Imat ćete malo prostora. Povucite remenje sa suprotne strane koristeći mišiće nogu umjesto da vučete rukama. Provjerite jesu li nožni potporni iste dužine i ukrižite remenje. Korisnik je spreman za podizanje.